Njengoba Lenkhapani lephehla gesi salwisana ludzaba lokuhamba kwagesi, I-Eskom ithi tikhongota tagesi letibekelwe eceleni kusita Lenkhapani tichuba kahle futhi sesimene lesihle kepha noma kunjalo tingcina manje sekhona njengoba letinye tikhongoti singakabi sesimene lesikahle. Noma ngabe kunekucishwa kwagesi ngenhloso yekumonga Lenkhapani lephehla gesi isebentele kuhociseni loluhlelo lokucisha kwagesi kulembela sondo ichube nokuhambisa ngekumonga leliviki lelitako. Sikhulu selitulu Lenkhapani and director uthi konke lokuyokuncika kuletinye tetindvo kanye nemvelo. The fact that it's now going year 14 or 13 that the government has shown an inability to solve the problem is a major concern. Letimvula tichubeke njalo nekuna nato tiyasifaka sandla kuletaba I-Eskom tekuzama kubuyisa tindvo esimeni. Lo munye umphathi kulenkhapani Mathebula uthi Lenkhapani lephehla ngagesi kukhona lekwendile kude kuthi ivikele kuhamba kwagesi. We wish to issue an apology to the country for the load shedding that we unavoidably have to impose in order to prevent a much greater inconvenience and risk of a total system blackout. Kulama units langamashumi lasikhombisa nefica Lenkhapani lephehla ngagesi lalishumi lasiphohlongo awasebenzi kanti lasiphohlongo salungiswa lokugcina kuhwele kutheni kuhambe igesi ngenhloso yekumonga lesikubonele leviki. I-Eskom ithi ihlelo kubuyisela ama units kulamalanga lasikhombisa ladako.